Kuyog kag upat ka palahubog, ikaw ang ikalima. Oh, sakto. Kuyog kag upat Muna. ka oy hinungdan, ikaw ang ikalima. If you are in a circle of friends na you are not getting value from one another, that is not a circle. That is a cage. You have to break out sa kanang na mga cage pod in order for you to grow. To become a good friend or to have a good friend, you must also be a good friend to your friend. Be with the people who protect your name na wala ka dira sa lamisa. Kana, those are your people. Welcome to Story ang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, finances, ug uban pa. Kani nga episode among storyaan is choosing the right people or choosing your circle of friends. Para nimo boss, how essential is choosing your friend? Na I saying na you are, for example, if upat po, kung unsa ning tulo, ikaw ang the fourth sa kana na circle, which means na birds of the same feather flock together. No? So for me, importante na siya because there are circles in our life or friends nato na sometimes nasugod tag elementary, high school, college, sometimes we outgrow them, diba? Maybe or mostly due to life experiences. So ako mo agree po ko ana gyud. It is very very important to choose your people gyud. So if ato siyang i-elaborate or tagana tong situation ang katong example ganiha, kuyog kag upat ka palahubog, ikaw ang ikalima. Oh, sakto. Kuyog kag upat Muna. ka oy hinungdan, ikaw ang ikalima. Upat ka tapulan, ikaw po ang kalima. Pero kanino, I'd like to bring out an example or an insight gikan ni Patrick, no? Shout out kay Patrick dia. No, gikan ni Allen Patrick Manal, no? Nga ni ana siya nga di ko muto ana dor. Kaya nga naman, gikan po siya ana. Surrounded siya ana. Pero ako lahi magkukuan. Lahi kong resulta. I give out results ba? Oh. Nilihok ko. Pero tanawa, na magyapon karon ako ang barkada. Actually, daghan kay sila. Oh. Pag-blessing sa ilang balay. Nagyapon sila was katong mga iyang mga former koyog sa una na na-outgrow niya ba pero nagyapon siya. So para niya kanang dili daw na siya tinuod. And naapod siya gisay atong kato ganing si Ato. Katong itan-aw na to pa nga ang iyang gisay is dili na siya tinuod kay if ingon ta kuyog kag upat ka palahubog ikaw ang ikalima, imuha ko nun ang desisyon. Imo na sa. Yun, yun. Naman kay kaugali ng utok. Pero masunod bagana nila. So, why would you blame them? Bitaw. Upat ka palahubog. Sakto. Ikaw po palahubog sa ka. So, naa ko yung mga nastoryaan na koan. No? Si Patrick, and katong other content creator about nga di sila motuan na. Pero ako manggod, sa ako ang stand, no, I will share my stand. There is a certain level of influence nga ang mahatag sa imuhang circle. No? Naagid siya certain level of influence. Yes, tinuod na ang giingon ni Patrick, no, nga depende gyud na pod sa imuhang desisyon. Pero mao lagi, we cannot deny nga our friends pod have a level of influence sa ato ang mga behavior, sa ato ang mga actions. So, matter po na siya, yun. I strongly believe yun nga naagid tayo outgrow po. Sa ani manggod, I used to hang out with my friends. No, I'm only 21. No, back when we were in senior high school, kay every weekend mag-inom. But karon wala na po ana. It's no longer me. No, it's not because I hate the inom or what. Ako mo inom magyapon ko. It's not frequent na lang karon. Because another reason po yun is the talk. When we sit down ng good boss, no, with those other 21-year-olds na karon, ang storyaan yun na mo is puro laki. Number 1, babae. Kinsay na score, basket, billiard pa karon. Inga na gani. And ako magud karon na usab na gyud akong the way ko nga mo. Of course ni-indulge ko anang sauna kana magstorya lang taglingaw-lingaw lang, mga sige tag reminisce, no, pero ako magud ang type na karon nga wala na ko'y makuha na fulfillment after sa atong storya. And if girls man gani akong matapok, no, nga example nga kanang hang out ko nila balik once in a while, maglumbaanay o kanang libakanay, gossip. Naman dyan times with boss nga ang chismis ay makakabubuhay talaga ng dugo. Pero kaya ganing from start to finish, it is draining siya para nako, no. So I believe it depends on kung asa nakakaroon na mo grow na ka. Mo lagi sa ko lang I hang out with the wrong people. Ikaw boss, nakasuway na ka anak ko, di ba? Sa imong part siguro nga you were with the wrong people. Unsa man imong experience? I used to think that way. Elementary, high school, I really had a circle of friends na since elementary, high school. I went through that stage na somehow ma-outgrow ni mo sila. Siyempre kay maybe ikaw mas dagan kag life experiences. Na-point gid si Patrick man.
siguro strong man gud siya personality. It's not necessary na in a circle dali po ka ma-influence sa uban, but sakto ka na naagi certain level of influence sila. For me, I went through that stage sa una. Ako ba kay kanang itong conscious na kana, ingon ani na pirmi atong storyaan, balik-balik naman lang kanang wala man taga storya something that would progress our lives ana gani. Pero I also learned which is sayo panggug ko, I left that circle, but they were really my close friends. Kiba ka karon, I'm reconnecting with some of them. Ano man, nagmahay ko. Why? In friend circles, sometimes ma-outgrow ginato sila because sa ato ang experiences, we grow, we get to be exposed with a lot of people. But I learned this from my girlfriend. To become a good friend or to have a good friend, you must also be a good friend to your friend. Which means na, be a good friend ba? So for example, let's say, na-feel na to, na left behind na to ang friends. Naingon na feeling ba na murag lahi na ka sa ilaha. Pwede mo sagud ta mo influence nila. But ang lisod dira ha kung dili mo pa-influence pod ang imong circle, dira nang pait na. Pero for me, I had that chance. Niusahay ka ng bata pala ko ato na time, maybe 21 or 22. Usara ako ang gikuan ba, laser focus ko sa akong goal bitaw na succeed ko sa akong career, handos. And sometimes I forgot that for me to have a good friend, I need to be a good friend also. Which means that influencing, being a part of their lives. Kana, muna ako ang experience high school, college po, no? So, sometimes magod kita kay fast-paced mo kayo, no? Ato ang tanang gusto i-achieve ba. But we must also remember na ato ang friends manggod, they're not there para lang sa kanang career or success. Sometimes outlet binato sila to vent bitaw just for us to be normal. Like for example, kita daghang kita vision, di ba? Ikaw at your age daghang ka ganang gusto, di ba? Daghang ka na-achieve pod in Sun Life sa career nato. Ako pod. But sometimes we need to backseat ba of things bitaw na usahay di mo good pirmi kon lang paspas tanan or success tanan, di ba? But mo agree ko nimo na if the circle is not serving you anymore, which means na maski mo influence ka, maski mo tabang ka, kanang distant gid ba ana gani. For example, if imong mindset is kuan kanang bata ka mo good kag maayo mo trabaho kag maayo, but you have circle of friends na chill lang ta kanang sa may gidalian nimo. But you have to try to influence them also na muna imong thinking, di ba? Kay wata ba makatabang puta sa ila. I think siguro muna ang mentality ni Patrick tingali. Kay ganahan mo siya motabang sa iyang circle of friends. It depends siguro doon. For me lang gid no, kay to a certain level, mo agree ko ana, which is I really do until today, but kailangan na siya involvement nato. Dili pwede na if na-outgrow na to sila biyaan na to kalit. Dili, di ba? Ato abi ng topic, di ba? Nakanang katong dating apps, di ba? Same ra pod na ana. Kailangan mo sulay sa ta. Ikaw, nakasulay ba ka? You tried to influence them? There are a lot of times nga mo try po ko influence nila. No, I even try to invite them like adto tani nga convention center, ingani. Well, we get to hang out po. At the same time, we get to learn po. And I'd like to bring out, once again, si Patrick. Ni-mention yun siya. Sa kadagan nila, boss. Actually, iyang gi-try og tabang. And a good thing, no? Buddy, Patrick, kay nakatabang yun siya daghan. Kay nga naman, Patrick has a few businesses. No? Di ba, nasa ka ng coffee business sa Don Macchiatos. He is a franchisee. Ang iyang mga stalls dito, or lang business ni Abby, no, hi po day ni Abby, is that ang mga bantay sa ilahang mga businesses is ilang mga katong friends na kitagaan niya opportunities, no, na kitagaan niya trabaho nga na gani. It's very very fulfilling, no, and I'm very happy to hear nga mo na iyang gibuhat. Pero mo lagi dili daw nimo mada ang tanan. Dili mo mada ang tanan. Your help can only go so far, no, your help can only go so far kay ang at the end of the road kailangan sila pud ang mukuan po mo effort. Pero nindot siya, boss, nga pag-ingon nimo nga we try to influence them po. And naka-remember ko nga si Patrick tried to do his part po. And successfully yun, no, ang uban nagit siya natagaan ng opportunities. And I'd like to be like you, no, Patrick, someday ngay nga gani po, boss, nga you try to influence your friends. Dili lang kalit og biyaan. Pero sa ako lang, I'd like to be honest, naging ko uban po gaging it's not about kanang cutting them off on side. It's just that number one sa katong mga naisala, goodbye gid mo na ko gyud. Goodbye gid mo na ko. Pero sa kana ganing dili na ta frequent maka-hangout. Maybe because kanang once our priorities change man good, the level of free time you have will also
decrease. Yeah. So kana no nga usay di na ta hang out ninyo, but of course I will try pod sa ako ang part nga kanang reach out ko, hang out na balik, and give you that influence pod, no. Pwede ram gyapon ta magchismis, di ba? Kabuhay ng dugo yan. Pero kato man god no sa time nga nagkuyog mig chingkitan. Literal gito katong first time, second time kuyog na mong chingkitan kay naglingkod mi. Sugod na lingkod. Straight away among storya about business, about success, what can we do to be productive, this and that. 5 hours guro to murag mabungog na ko sa storya na di chingkita no nga puro ray nga na ang storya. Pero pag human, nag-isipis bigamay. Yana din siya ka. Na. Ito yung gusto ko, Ador. Once we sit down, we talk about opportunities. We don't talk about other people right away. We don't talk kanang negative things about other people. We talk right away about productive things. And after naman, we can relax. So ginagi ko ato niya. Ito. Point. Sakto Kaya if nga naman good, relax ka from start to finish, no? Or ka nang libak ta from start to finish, para na ko it is training lang. So I used to hang out with friends ngayon ana. It's just that dili na siya kanang lingaw or kanang fun pa. Or kanang di na siya lingaw para na ko nang ingana. And usahay man good, if you have the kanang skill, kanang gani ikay mo take charge sa conversation from being maglibak ta. Ikaw na dahil ka nang mo take sa conversation mga, ay, kumusta mo karon? Kumusta mo pag-eskwela? So, hindi mo ang trabaho ka on pohon. What is your plan? Na baka business nga i-start pohon? So, usay, makayang anak ko. Ako i-take charge ang conversation para maliko siya. So, yung anak yun, it depends, no? But if kato lang, sa ako lang boss, if nahisala ang tao, it's just that di na ko ganahan mo. Yeah. Makita niyo balik. Pero mo ang konjo ko ha, there are a lot of friends na ko boss na dili na ko mukuyog karon that were very, very lingaw. Oo. Sa una. Oo. Lingaw gyud kayo gyud as in daghan kay mig memories from high school to karon. Wala lagi fun memories, mga libak, mga chismis, won't pay the bills. I think one po siya, Dor, for example, if ako lang, if the values don't align with me anymore, that's the time I will leave. Values. Kanang mag-story laing tao. Kaya nga naman, di ba? Nga kana mo gid ang pinakakuan, number 1 agenda na storyaan, di ba? But for me siguro, values, be with the people who protect your name, na wala ka dira sa lamisa. Kana, those are your people. Mutuo ko doon, nakita mo outgrow ta. I've outgrown a lot of people. But you will meet people along the way na maski stranger sila, but you feel like you've known them for a long time. Murag kita, murag sinila, kung nang naingnan. As in, namo dyan ay vibration good. And dili sa naingon na tungod dugay namang kaila sa tao. You're set for life. Kimo usab-usab man good. Wata kibaw na usab na ilang values pod. They don't align with you anymore, di ba? But you meet a lot of people along the way. Kana jud wa jud ka kibaw na maski 1 year pa mo kaila or 5 months pa, you feel like you've known them a long time. Kay align mo sa values. Of course, ang values mo align yun ha. We are not kanang looking ourselves nga taas ra kay mig pananaw sa among kaugalingon. It's just that wala na lang yun may fulfillment makuha if ang storya gani is kanang dili productive ba. Kanang okay ra lagi ng chismis ana, pero if kana na lang gani start to finish, di gyud siya fulfilling sa akong part. Kana dragging siya. Mo gyud na ang term, dragging siya. And I'd like to get out a quote pod nga, if you are in a circle of friends na you are not getting value from one another, that is not a circle, that is a cage. So you have to break out sa kanang na mga cage pod in order for you to grow. Kaya di man kailangan perminti. Di jud di ay dili perminti nga lingaw-lingaw or chismis lang atong mastoryaan, no? Kay sa ako mga boss, again, I'm only 21. Sa ako ang mga kabatch karon, they are in college, no? They are in college pa and wala pa din sila na out there in the real world, kaya of course na pa man sa school. But once we are out of the real world, no, lahi na atong storyaan, dili na yung ana. I can guarantee you yun sa ako ang mga batchmates, no, dili na ta makaperminting storyag mga yung ana. Kaya it is very, very different here in the real world, wherein nagkanatag lessons na dapat katunan. Lessons na dapat katunon yun kay, of course, dili na ba tahagan ng estudyante. Atong storya is saan pag-save, sa pag-budget, sa pag-invest, sa insurance, ingana, saan pagbalhin ako sa akong lang apartment, ingana na atong storya. Dili na siya all about ka ng mga chicks na lang, mga unproductive things. So kana was no, it depends lang siguro kung unsa pud ka nga stage ng kinabuhi. Kaya I think moagi kita na tanan from hanging out with the wrong people and then growing. Once again, it's not because you are thinking highly of yourself or taas na kay kag pananaw sa imong kaugalingon. No,
you are not the problem nga ingana imong gi-feel ngano man yun nga kanang dili na lagi kay ko ma-enjoy ug kuyog ani nila. It's totally normal because you are growing. Tinuod boss nga it's because you're growing. I think kato yung gingon na value bitaw. Ginahangi ko to dor. For example, aniha, ang barkada sa ako ang girlfriend, mamedyo ko, kita ka sa na-Coldplay me, di ba? Ako ra laki. Shout out sa The Porch. The Porch na ilang pangalan. Since elementary pa na sila dor. Ang ako nakita gyud is because each and every one of them is unique, but each and every one of them tries. Katong yung ba ng value ba? Okay. They try, really try gyud. Ba dili bitaw na kanang ikaw ra mag-lead, ikaw ra pasiugda, ikaw ra pud ana ba? Going back to outgrowing people. Ako I've outgrown a lot of people because tungod sa akong life experiences. For example, akong mga high school classmates, nag-una man kong trabaho, most of them nag-eskwela pa for whatever reason, diba? So sometimes di na ka makarelate. So sakto na siya na somehow when we grow, there are different mga perspectives na kailangan naman ko na yung mga experiences na. Pero di ko mo deny doon. There came a time, maybe due to my age, kaniha mo, share ko ani, it went to my head yun siya. Kaya ako, I experienced a lot of success at an early age. I was the youngest manager in Sun Life Visayas Mindanao at the age of 23 or 24. Atong panahon na ako ang mga suod na ako wala pa gyud setting out pa ba ana. There was a point in my timeline na niget na sa akong head na kanang I need to meet people na same level sa ako ni bitaw. But later on naka-realize po ko doon na you have a set of friends that they serve their purpose gyud na muna sila dinha lang ba na inyong storyan kay kanara it's a vent out, it's a recreation ba gani, maybe they weren't meant to kuan unless if na-influence mo sila. Pero like what I said, you will meet people along the way na wani mo damhi ba na you're strangers but suddenly you become the best of friends. Gani. So naagyot, no? So it depends siguro if you leave that circle or dili. Pero ako dili ko mo recommend I did leave a lot of circles. I'm sorry. Siguro tungod lang sa life, no, na nabisi tag maayo. Kanang kitang ipangasikaso. Pero no? Maybe kuan na siya kanang nurturing relationships. Again, for us to have good friends, kailangan we have to be a good friend. Sige, so I'd like to point out nga diba sa campus din nga since elementary pa Grabe sila. good. Actually nga nasa ako ang kanang circle of friends yun nga akong kuyo gabi diba? From corner gid siya from elementary pa may gipang sipon pa lang me hantod karon we're still very very good friends, we're still very close. And I think, bringing up ng katong recreation with them or kanang reconnect them with them or kanang if wala mo gyud mo nagkabuwag like low maintenance lang and then you get to kana reconnect maron or kanang mag-hang out mabalik. I think it's a beautiful thing na you get to vent out, mag-relax or recreation lang. Kana lagi with that new insight boss nimong gi-share nako karon na you try to influence them po on what you are doing. Because you know very well nga kanang what you are doing is giving value po nila. Yeah. And that's being a good friend. Yeah. Sus. Diba? Sakto kayo. So, wapo kayo siya, karang insight, no? Na learn ko na today, hang out with your friends, influence them, and give them value po in a way ngayon. We would like to hear your thoughts sa kaninga talk. This episode is very, very close to our hearts, So we would like to hear your thoughts or if naakay questions, you let us know in the comment section. Don't forget to like, comment, and share this podcast. And we will see you on the next episode of Storyang Kinabuhi. All right. Bye.